Kajingtili jong ke shuki u executive engineer jong ke PHE mau kerwat division mentala shiteng snem lenter kalabu jeng shibon ye ki ba ki batu ban pendep ki kam ki bekirke. Ho USDO udon henry ka kamper shibon lada don u basyong haka shuki kumu engineer. Kumta hak arpun riutrik u jemang araja arfuar ke KSU mau kerwat circle bat ke raniko circle da ke jing saukia hadin ke jing o jing nam jongki ba ke district habakren hakilat bathai khobor kilapan pau ke jing saukmen baki yo yo MLA na mau kerwat constituency uba reniktan langdo tangkhar kum menteri u badai pe ye katanat umbam umdi jong ke jela megalia Henry Sngau ja burompan hadu Henry banai tam shim lala banwan ra yo executive engineer bapura hakane ke district namar hadu menta bon ki kam ki jam kelashu sakun lun kaseng KSU kalabu jing keliru hato kadon shelendet bali kum menteri shim la shimkia halo gane ke benta but lanu unwan ra yo executive engineer bapura hangni hapo ka office jong ke PHE hamokro division o president jong ka KSU raniko circle ba mark ni thongni but o president ka KSU mau korwa circle o ba poldep tongwa akila ong bakum kaseng ka kentu ye kinong mi khman hapo jong ka southwest kasil district ya o ba renikton lengdo tongkar MLA ka mau korwa constituency but ya o ba Piyush Marwin bakin sabha ban shimkia halo ka ni benta khana bakan namlong ka daw jong ka jingdu nong jong ki pai ba Larajia bikimla banwan ra'ayo executive engineer bapura hapo artayo kaseng kambanse ban hab ban shimda ki wepat ki sinjam wat ban khang talano ya katika kamra trekam jong UEE ka PHE mokro division kaseng ko ong ru bawat lau SDO udon ban petlang ya ka kamram kumu UEE in charge ru katno unla ban pendep ya ki kam ki babon naga benta ki kam ki badai hapo office namar baro ki kam ki la sakut lun bat kala penjenjar sat ya ki pai ba jong ka mokro CNRD block bat jong ka ranikor CNRD block seng isu mokro circle ni wan hang ni di Sofia adin wa nilai tip wa adu mentam persendon ko engineer bapura bat in charge ka ni ka department hang ni PHE te kum ka seng hi ni pa ke jing Sofia namar lo ke jing ujing nam jong ki babun ya ke jing teko ka ko rekam namar ni tip hi ni suktu hi ba klemdon u tau kli du jong kan ni department babun ni kam kitko te kawi ka bentang ni nakaliang jungi kum kadong athan hi hakne bo mo kuat nila bodong miso sarong bangiyo no mikmat bolong minister bo in charge ke PHE ti henreh ko ipat kaliang isu jak burom bam talah du ndru benai nyo benai sumnala manwan ra yo engineer hang ne po ke department ko mau in charge ti yo lese kadon ka e halendet ni sibuk ka jingkeli balai bo tau minister shimkhia ya kani ka benta pakan wan ra ke jing nak ka benta ki bubun balang kamtam ki bedekam hakane po department hang ni te kum kaseng ni bu ka jingkeli lanu liu minister unon bu no engineer ban kwa ru bangin yo I ba kikam ki jam hang ni kilong ki bej bej irti ka jingdon ju engineer bupura engineer kenamba pensuk ki kikam pakan ya chakmat karkom trekam jongka JJM kani ka jal jiwan mission ka ba ka thong sarkar manta nrei hadin bala transfer ni ngil I ba kilabu in charge yu SDO jongka subdivision mokorat hang ni kilabu yu kamdei ka basuk ye uru kam ba un pej ya batka kam engineer batka SDO po ka subdivision nalor kata ka kia ka kamdei ka basuk namar menta ka don ya kani ka jal jiwan mission namta ban poi maman ki snong tingili kani kalabu jinduko bun ki kam ki baladep nadu nin snem baladep hadu menta ki pajba kim syam padio kim patship padio ya ka bainong tikani kala penduko sibun takadaw na kaliang jing kaseng hadin bangilawan ang niro ngili ba kamdei boong tang kajing duna engineer ka technical ro hapo technical branch ngili ba manakani msyamdon ban pej hapo ka technical branch ro ladon ba syerap no dakiwe ki ba dai ki mesrur ban pej ka technical branch ro tikani ro kala penduko hadin bat ngilawan menta banwan jurip bat ngilak kli ban bertau ni pejba o ki ba train ni po office ilo ong ba la pha na po mo plang kidang suan join arngut ki ji ban pej lem ya ka technical branch ang ni te kalong busnat ba la don hapo technical branch la biang ka basa sa engineer tingi kentu yo MLA ya jongkaran ni kor ba un pej lem ya kane ban pressure lem ya kane ban penio do engineer bat yo kamtame minister jongi badai na po kane district na po mo korwat baunde ban simkhia kani umdei ba pinda
banda jit syak than ye kum yeki engineer ba ngide ban yo yeki engineer ban train nam ta ki pajba mde ban pensobha nam ta ki biru jong ki politician idon kam yeki engineer ngimde ban perlong sok pedung than yeki officer ro te nakaliang jungi iso ban kentu ya kata kum unong mikman umde than ban sengap ya ki leader jong ladi tang bakla mulumla leader we arngot tang boong leader jongka parti ensu sengap no ya kata kum unong elam unong sensyar ndei ban sengap thani kum kita ndrei ude ban sim ya karai rang ba halade ude ban pej ba ude mrengi mar ka bu jenge ba khadui ka bu jenge baro ki pej ba kam dei ban bu jenge tangi ki breu jongki parti te na kalian jong seng iso ban kuntu lak no hapo orteo de ban penyo no yu engineer kani te dam penyo te kam don jengmut ka ba ye ka office engineer ng khang talano ladam yo te ka ba yu minister hapo orteo lak no de ban ngini i engineer man shong no akani office namar la thli lap mentala palat nyu nai te kata hi na leng